Gĩtaitano gĩa kuhuranira giturwa kia ungavana kaunti-ini ya Isiolo riu ni kiambatirĩtio rugari wa kiuteti kuona Kambe-ini ni cirambĩte kurugama kwa ihinda ria mweri umwe thutha wa aikari aingĩ a Isiolo gukorwo mari a dini ya gĩithĩramu na gukorwo mehingĩte mweri-ini wa Ramadhan. Akiaria ri kaunti-ini yo Seneta Mohamed Kuti uria uramereria matagiturwa kia ungavana ni athing'ĩrĩirie muingi wakuo wona maiyukia wathani ni akamakira wabici ya gutwaraga mateta mao kuria marithikagĩrĩrio na kini na gutangĩkĩrwo narua o ta uria kwahoteteka. Isiolo County is poised to dramatic change. I will give you my solemn pledge to summon our courage, to raise our hopes and to build our confidence. Kuti ni ugite ica ikuhi ni agukorwo agithundura kioneki giake kuria hinyiriirie kuga wabici yake ni igakorwo na uigiririki o undu umwe na kuhurana na ndamathia ya ungumania. Kila mwezi wa 9 tutakuwa na siku ya governor's address. Yani siku governor anawacha kila kitu aeleze kwa hiyo mwaka moja ni kazi gani ametimiza kulingana na vile ahadi amechukua. Sawa sawa. Aria marang'ethanĩra nake ni hamwe na gavana wa ihinda rĩrĩ Godana Doyo, Abdul Bahari wa kĩama kĩa Jubilee, Anwar Kassam wa maendeleo chap na ahuranĩri angĩ a ciama itiganĩte. Handũ-inĩ ha Kameme TV, njĩtagwo Gathoni Wang'ang'a.